Didn't disturb you when you were talking. When you were talking about the bourgeoisie, you must come and tell us this bourgeoisie you know about. Bakunzi ba Jose Ataya turabasuhuje tubifuriza komeza kugira ibihe byiza, twizera ko aho muri hose mugiye mumeze neza. Ngira ngo murabyumva none uko dutangiye mu by'ukuri ari debate cyangwa se aho abadepite cyangwa se abo mu nteko ishinga amategeko muri South Africa bari barimo baratongana mu kiganiro cyangwa se mu nama bari kugirana, aho batavugaga rumwe ku bintu bigiye bitandukanye bari bariho baraganira. Nta kindi rero baganiraga n'inteko yateranye kugira ngo ihate ibibazo umugaba mukuru w'ingabo za South Africa ku kibazo cy'abasirikari ba Kongo cy'abasirikari ba South Africa baguye muri Kongo. Kugeza uyu munsi imirambo yabo ikaba ikiri muri Kongo itarataha, ndetse bari no kwibaza kuri byinshi bigiye bitandukanye biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse rimwe na rimwe ingabo za South Africa bakaba batabivugaho rimwe ku mpamvu nyamukuru ituma ziri muri South Africa. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero, nizere ko ugiye kumva kino kiganiro kakirangira kugira ngo wumve neza ibyo abadepite bagiye, ibibazo abadepite bagiye bahata minister ministry w'ingabo muri South Africa witwa Anje Mochega. Bamuhasi ibibazo byinshi cyane, ngira ngo ugiye kubikurikirana no muri iki kiganiro cyacu, ntucikwe. Dutangira rero kino kiganiro cyacu, reka mbanze mbibutse ibintu bimwe cyangwa se ibyo twavuzeho mu minsi yashize, ari nabyo byateye cyane izi mpaka zabaye hagati y'abadepite ba South Africa. Ngira ngo reka mbanze mbibutseho gatoya ku byari byabanje mbere kugira ngo wumve neza, uze gutangira iki kiganiro neza wumve impamvu yatumye izi mpaka zose zibaho gutya, ku buryo bageraho bakanatongana, umwe acecekesha undi amubwira ati nawe ceceka. Reka mbanze nkwibutse neza ko hari tweet Ramaphosa yashyize kuri X yiwe, kuri account yiwe ya X, aravuga ngo yiteguye gukora ibishoboka byose cyangwa se agatanga zishoboka zose kugira ngo afashe Kongo kurwana urugamba Kongo irimo. Iyo tweet akimara kwishyiraho, ndagira ngo nkwibutse neza ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro hari ikintu yamusubije, nshaka ko ubanza kumva neza mbere yuko wumva aya majwi y'aba badepite, kuko ndagenda nyagushyiriramo kugira ngo wumve neza ahantu ibintu byaturutse ku buryo bigeze kuri uru rwego. Yolande Makoro yaramusubije aramubwira ngo abanya South Africa bakwiriye kumenya ukuri. Yararimo asubiza perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa amubwira ati ukwiriye kubwiza abaturage uyoboye ukuri, ukababwira ko mu by'ukuri abasirikari bohereza muri South Africa batajyayo kuko bagiye kubungabunga amahoro, ahubwo bagiye mu nyungu zawe bwite, kuko icyo baba bagiye gukora ari kukurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro, aho ucukura amabuye y'agaciro. Amusaba ko akwiriye kubwiza abanya South Africa ukuri kugira ngo bamenye ukuri, atari uko yohereje abasirikare muri Kongo kuko ari urukundo rwo kugira ngo ajye kurinda kuzana amahoro muri Kongo, ahubwo ari ukugira ngo abasirikari be bagende bajye kurinda cyangwa se bajye kurinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro akoreshwa cyangwa se acuruzwa ndetse akanakoreshwa na South Africa. Ibyo hadaciye iminsi, ejo bundi umunyamakuru wa CNN ubwo yabazaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda ikibazo, amubaza ngo ese koko amabuye mucuruza ku isoko mpuzamahanga ntabwo muyamukura muri Kongo? Ngira ngo ibyo nabivuzeho, navuze ko perezida hari igisubizo yamuhaye, yaramubwiye ngo niba ushaka kugira ngo umenye ukuri ngwino dutembere ujye kumenya amakuru yimbitse, tukwereke ibirombe ducukura aya mabuye y'agaciro. Amubwira ko ayo mabuye y'agaciro u Rwanda rucuruza ku isoko mpuzamahanga ari amabuye aba yacukuwe mu Rwanda atava muri Kongo. Ndetse perezida w'u Rwanda yongera aravuga ngo twebwe ahubwo abantu bungukira mu gucuruza amabuye y'agaciro ni South Africa ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi. Ibyo nabyo perezida yarabivuze, avuga ko perezida wa South Africa ari we ahubwo wungukira cyane mu gucuruza amabuye y'agaciro ndetse aba yavanye muri Kongo.
ndagira ngo rero tubihuze n'ibi ngibi kuko mu by'ukuri abadepite bo icyo bavuze ibibazo bahataga umugaba mukuru w'ingabo za South Africa bamubazaga ngo tubwire kuko dusobanure tubwize ukuri ingabo za South Africa cyangwa se ingabo z'igihugu cyacu ziri muri Congo ziri gukora iki, ziri kubungabunga amahoro cyangwa zifite ibintu cyangwa zifite ikindi kintu ziri gukorayo tutazi, twebwe dusobanurire. Reka manze gushyiremo amajwi ya bamwe mu badepite hanyuma ubanze uyumve, wumve neza rwose, utaza no kugira ngo rwose ni ibintu nahimbye, ubanze ubyumve nawe witegera amatwi wumve umudepite wa mbere cyangwa se umudepite ibyo yavugaga, hanyuma numara kubitega amatwi nanjye ndaza tugira icyo tubivugaho. In these countries, same thing happened to Kah, whereby our soldiers died because of engaging with the enemy. Our soldiers are being turned to a defense force of other countries instead of peacekeeping mission that we are being told about here. It doesn't matter whether it's a SADC United Nations mission. It doesn't matter. But what matters here, it's a life of these fathers, mothers, wives, and husbands of the people who are dying. What I want to know, Minister, exactly tell the nation, what is it that our soldiers are protecting there? What is it that our soldiers are protecting? Because now you tell us about the peacekeeping mission and you find soldiers engaging with the enemy. Really, it doesn't give any sense. It doesn't give any sense. When we are peacekeeping, what are real things that you are supposed to do in keeping peace? Are you waiting for war to start and try to engage the enemy as the soldiers? Here we're talking about soldiers of this country who are dying, protecting things. Tell us, tell the nation, tell the world, what is it that is protected from that DRC at the expense of the poor masses of this country, whereby are being sacrificed to criminals? No one is protecting South Africans, and you always claim that you don't have the budget. You cry about the budget cutting, but you do have money, you do have resources to go and protect and defend other countries instead of peacekeeping. This is not a peacekeeping. Can we think about the lives? ngira ngo urabyumviye, uwo yari umudepite uri mu nteko ishinga amategeko ya South Africa. Mu by'ukuri yavuze ageraho mu by'ukuri aranarakara cyane kuko yibazaga ati ni gute twari twizeye ko abasirikari bacu bagiye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuzana amahoro, ariko tukaba twarabeshywe kugeza ubu ngubu. Ese ni igiki bari kurinda mu by'ukuri? Ni iki? Ni amahoro bagiye kuzana amahoro muri Kongo cyangwa hari ikindi kintu bagiye gushakayo? Arabati ubu ngubu icyo turi kuvuga hano, turi kuvuga ku buzima bw'abantu, turi kuvuga ku buzima bw'abana, turi kuvuga ku buzima bw'abagore, turi kuvuga ku buzima bw'abagabo batakarije ababo mwiramirwano, turi kuvuga ku buzima bw'abantu bagendeye mwiramirwano, twarabeshwe ko bagiye kubungabunga amahoro ahubwo bakisanga bari guhangana n'umwanzi. Ese ni gute umuntu ashaka kujya guhangana n'umwanzi kandi ari kurinda amahoro? Bakongera kibaza ati ni gute mukoresha amafaranga nabi
mu buryo budasobanutse muyajyana kujya kuyakoresha mu bindi bikorwa, ayo mafaranga yakaba yakora ibindi. Ni gute mujya gucungira abantu umutekano natwe ubwacu uwo mutekano tutabanje kuwicungira? Ngira ngo wamwumvise cyane, ni umudepite w'umunya South Africa mu by'ukuri wakomezaga abaza minisita umukuru w'ingabo, amubaza dusobanure ni iki mu by'ukuri, amubaza ngo ni iki koko mu by'ukuri ingabo cyangwa se ingabo zacu ziri gukora mwa kiriya gihugu ku buryo twisanga ingabo zacu ziri kuhatakariza ubuzima kandi zakabaye ziri kubungabunga amahoro. Reka twumve icyo undi mudepite nawe yavuze, ari naho nshaka ko noneho wumva neza cyane. Hari amakuru menshi turi kugenda tumenya ubwabo, abadepite ubwabo aribo bayishyiriye hanze. Ndagira ngo nabwo utege amatwi uyu mudepite nawe wumve icyo yabivuzeho. Why are you minister? And why is the president lying to us about the nature of the operation that we have in the DRC? It is not a peacekeeping mission. It is an offensive mission, and it is defined as such by the SADC. Therefore, you knew that our soldiers were going to be shot at, and you knew that you're sending our young men into the DRC to die in the killing fields of the DRC. You did not have the ammunition, you did not have the supplies, you do not have the money to have sent them, but you sent them to die for the mineral wealth that is being looked after, the mines that are being looked after, that belongs to Cyril Ramaphosa, his family, and his friends. On all sides, we have a defense of the mineral wealth rather than for the people of the DRC. That is my first question. My second question, Minister, and the Chief of the South African National Defence Force, when are you going to bring our soldiers back? Are you bringing them back now? And explain to us how you are going to bring them back. And my third question, why do you disrespect us? And why do you disrespect the South African nation with this pitiful little report that contains hardly any information, that doesn't address the issues that needed to be addressed here this afternoon? Stop disrespecting us. And lastly, when are you minister? No, I'm just pointing to the minister. Okay, let me leave my hands down. When are you minister? Get threatened easily, minister. When are you minister? And when are you Chief of the South African National Defence Force resigning? You should resign today. And when are the rest of your generals who are playing golf at Copperly? Ngira ngo urabyiyumviye, uyu nawe yari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya South Africa. Ngira ngo nawe uramwiyumviye, aho mu by'ukuri yatangiye avuga ngo kubera iki minisitiri w'ingabo ufatanije na perezida Ramaphosa, kuki mwatubeshye kweri mukatubwira ko ingabo zoherejwe muri Kongo zigiye kubungabunga amahoro kandi zigiye kurwana? Kuki mwatubeshye mukatubwira ko ingabo za South Africa zigiye muri Kongo kugarura amahoro, ahubwo zigiye kurinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bya South Africa, iby'umuryango we ndetse n'iby'inshuti ze? Ibyo ni ibibazo yamubajije rwose. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya mbere yamubajije kuki yabeshye abanya South Africa ndetse n'inteko ishinga amategeko. Ikindi yabeshye ko ingabo zigiye kubungabunga amahoro kandi zigiye kurinda ibirombe bya perezida wa South Africa Ramaphosa ndetse n'iby'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Ikindi kibazo cya kabiri uyu mudepite yabajije minisita, yamubajije ngo abasirikari bacu bari muri Kongo baraza ryari? Udusubize nonaha kandi unatubwire baraza gute.
hano yamubazaga igihe abasirikare urumva hari abasirikare baguye ku rugamba ba South Africa baguye ku rugamba muri Congo, baracyari muri Congo, hari bakiri bazima. Yamubazaga ngo asaba abasirikare bacu bagomba kuza ryari. Hanyuma ikindi kibazo cya nyuma yamubajije ngo kuki mwadusuzuguye mugasuzugura abaturage ba South Africa, mukatubeshya ko ingabo zacu zagiye ku rugamba zigiye kubungabunga amahoro, ndetse ukaza imbere yacu uzanye ripoti ipfuye gutya. Ngo kuki mwadusuzuguye mugasuzugura abaturage bose ba South Africa ku buryo uzi imbere yacu ufite ripoti ipfuye ukatubeshya, gese agasuzuguro kangana gutyo. Ibyo rero ni ikiganiro cyangwa se n'ibiganiro abadepite bagiranaga n'umukuru w'ingabo za South Africa bamuhata ibibazo, mu by'ukuri ibibazo byinshi cyane, ndetse ubona ko byari uburakari bukomeye cyane. Cyari ikiganiro mpaka cyangwa se byari ibiganiro ubona kose ari ibiganiro birimo impaka ndetse n'uburakari bukomeye cyane. Gusa ahangaha sinasoza ino cyane nta kwibukije neza ko hari ibyo minisitiri nawe yatanzeho ibisobanuro, ariko mu by'ukuri ukabona ko ubusobanuro atanze butumvikana, abantu abadepite batabwumva, ndetse ukabona ko mu by'ukuri harimo ibintu by'amagose byo kurimangatanya bigiye bitandukanye. Gusa hari ikintu yavuze ko hari byari byagiye bivugwa ko ngo ingabo z'u Rwanda zarashe ku ngabo za South Africa ziri muri Congo, ariko ibi ngibi umukuru w'igihugu w'ingabo za South Africa yabitanzeho umucyo, avuga ko ibyabaye mu by'ukuri nabo byabatunguye kuko bagiye bakabona ingabo za FARDC zihindukije ibitwaro byazo bikabyerekeza mu Rwanda, hanyuma bikarasa mu Rwanda, hanyuma u Rwanda narwo mu kwirwanaho rukarasa. Rero akakomeza avuga ko kuko bari hafi n'ikibuga ibisasu byatangiye kubagwaho, ariko agasobanura ko mu by'ukuri ibyo bisasu nubwo byabaguyeho u Rwanda rutari rugambiriye kubarasa. Ibi rero yabivuze nyuma yaho perezida wa South Africa yigeze avuga ko ngo u Rwanda rwarashe ku ngabo ziwe ziri muri Congo zishinzwe kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri ibi ngibi umukuru w'igihugu akavuga ko nubwo habayeho kukurasana, ariko mu by'ukuri u Rwanda rutarashe rugambiriye kurasa ingabo za South Africa, ahubwo ko rwirwanagaho kubera ko ingabo za Congo FARDC nazo zari ziri kurasa ibisasu bikomeye mu Rwanda. Ngira ngo ibyo murabizi bwo u Rwanda rwakoreshaga rya koranabuhanga ryo gufata isasu kugira ngo bitinjira mu gihugu. Ngira ngo abantu benshi mwagiye mubibona ku mashusho aho ibisasu byinshi byagendaga biza mu kirere cy'u Rwanda bikazimirizwa mu kirere. Ntekereza ko rero ko iki kiganiro hari byinshi gihishuye bijyanye n'umubano cyangwa se n'uburyo perezida wa South Africa yavugaga ko agiye gufasha ingabo za Congo kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko mu by'ukuri abadepite bavuze byinshi cyane, ariko ngira ngo twari twabanje no kubivugaho ubwo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yasubizaga tweet ya Cyril Ramaphosa perezida wa South Africa, aho yavugaga ko azafasha FARDC kurwana na M23, ariko Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda akamubwira ko akwiriye kubwiza abaturage ba South Africa ukuri bakamenya ukuri. Hanyuma kandi ngira ngo yanasoje avuga ko mu by'ukuri abaturage bakwiriye kumenya ko by'ukuri abasirikare ba South Africa bari muri Congo cyabajyanyeho atari ukuri kuzana amahoro, ahubwo ari ukugira ngo barinde cyangwa se barinde ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, ibirombe mu by'ukuri bicukurwamo amabuye y'agaciro ya Cyril Ramaphosa, aho Yolande Makuru yavuga ko mu by'ukuri abasirikare ba South Africa bari muri Congo ku nyungu bwite za perezida wa South Africa. Reka rero dusoreze hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugerageje kugira ngo tubasangize ibyavugiwe mu nteko ishinga amategeko yo muri South Africa, ariko kandi ibiganiro byacu byo birakomeza bigenda biza. Twizere ko we utarakora subscribe ugomba kuyikora, hanyuma kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubikurikira ku gihe ndetse bikugerereho ku gihe. Ngira ngo rero katubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka na Mr. Joe, iyi ni Joe Satire TV. Ibiganiro byacu birakomeza bigenda bikugeraho mu masaha ari buze. Wakoze kubana natwe.